Kinong Tre SSA Kibadan Hakalama All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association mentagsi balang kalai pui terik naitung arhajar pusau nagispa ngot Kinong Tre nakaling ki district bapher Kibadan hakane kan hun klemi ipat ba Hamadan Malki Shilong ban penlong kejingki bajai dakba syong kalan mungor klembu por kene kejingki kate kan hun kade halor kejingdawa naka sorkar jela ban kintiu no nak 4% jaka prapo persen yaka bainong tre yuki non teaching staff SSA. Habakran sikilat pathai kubor ka president kene kenhun ka kong Jennifer Jun Senram kalong bagajing dawa juga kenhun kadai karai ban mi madan bandawan naka sorkar jela namar la prasnem ka 4% kane klem kentiu kumba kalong kalapan pau bakalak ya palat iki non tre non teaching staff SSA ban pendap penbiang iki jingdon kam haying namar menta laki ulut kimar kimata bat kami hapsyu haki por mensua bat menta habakli ke kong senrem kalethu bakala pensengau dan cidan nak sorkar jela hakaji kenduk padu education minister badu director ke education Henry kasumi bet tangka kentin kular klem mi so kata kajing kular bat kumta kensium mi kanega rai ban mi patba ban penlong kajing yaki Pangaong mentan kani ka sit in demonstration ka dibang min pensngo ya ka sarkar jungi bakan ay katak enhancement ka jungi ka bala diu mentala prasnem te hoat kila jubab ya kata kila ong ban ay 4% te kumba pilai I mentan ru ki group jungi kim tre ek 4% bangi ngimban se ki leaders ngila long ka meeting men 4% terik balada kim ay kata ka 4% yangi tengi ngim kidon napleng jungi ngibro kim ngimya kwa hakatu singi ngidon kumban rus pangut tami ay tamba kiau ong bet ngim yakwa te mentan rup la I daka khmat lajong bagi ni member jungi kim yakwa ya kata ka 4% namar kamlong justified syo so nakata ka daw ngiwan ban syong ikani sit in demonstration bang ikwa ban pensngap jika sarkar ngikwa ban pa kijing duai kijing kerpat kijungi ya ka sarkar bakan sengap lem ni kijing kijungi namar balai katkum kajing kiau ki mar ki mata ya kata ka ngihap shna ya kata ka price ya kata ka salary ke jongi 4% prasnem te kam so ngatharai kam long justified ken te nata ka daw ngin sapoy banya syong ni tabangia ongro bangin abide by all the rules and regulation bala ai da ka sarkar ngi on indefinite strike tingil wala ong indefinite strike kan continue ken kat ba kampat sngo ka sarkar ngi namar ka chulong kap kai kambai mit tingim no kanum pat pen kadang ken ngi nata ka daw ken ngi haban long indefinite kamut kanang yat bet hadu bandayo kata ka hok kajungi kajing kuan kajing pa kajing pan kajungi prapo persen kum batho ang ni ngimpat laban ya ngin palaban stop ya kan ka agitation kajungi ya kata ngin saya perkat namar balai ya kata ban ong dupa ka pamlalong namar kidon ngamdei ka member tang marway pilai yang ni kiabun ngidon ki EC members te ya kata ngi haban ra ha ka EC ngin saya pait kum dongin ya le kan ya kata ngin sabatai hadin kan banga diri na sarkar hi ngamna ban ben jaga sarkar de si inong katu kajing bam sutu jimut ne tip kadai ke ka ba pelong hadu kat ne ba kamyat ne ngamla ban bataya kata na mardon na preng jung ngimo ki ba sutu bahaya ka kam don na preng jung ki nong tre ki bam sutu bahaya ka kam ne don ka transfer don ki ba resign no ashteng por don ki bon ki don ki bele si o ki mlong committed ne le si kami hab ka topik ka jung ki le si o de taru tambang patnang ban batai hiru ya kata tamban re le si o de kata we have dan nadu arhajar arpulai hi ngilale ya kani takadaw ngin sapoi hadu kat nu put ru kadai bingila pensngap ya ka sarkar nadu arhajar arpulai kita ki balong written document mo ladang ngim tho ngim tip dei te ladang ngi tho ngi tip tingi la sedang ban tho nadu arhajar arpulai bingila le hi shiki ba dei ban pet kum ki education minister kum kini ngilale kendo kum director jongi ru ngilale kendo tingilale hi kita ka kam ka jong na level ka jongi ru ngila work out tingi up ya kata jing work out ke jungki ngila up shi up nadu December ngila up yang nadu new April te mata kamlong kampoi SHA te hadu dala apoi kani ka put tingi ban si shu bangin wan banya syong gumne kan bangin pensngap kan bakin ai kam urlang bakhat aspa tami kadai nadu ka cluster level block level district level but state level ro kila included di district tamaki garu kin sa join namar ngiyo ya ka permission rumenen na DC
Jongiru ngiyo hadu san baje san shiteng ikum tu tena kata kadau ki Garo Hills ki bana dangwan Garo Hills ki dang ya join menta ki dang don halenti jingmut jing perkhat ka jong ki le sikim suthu ya kata ka hok ka jong ki ti ngam tep yo ki le jing treiru ya kata ngam pat la ban assurance namangi dang lum mi ki signature ru menta dan lang hakani ka non teaching staff mo nadu na cluster block district but state level kan kiba isu bu ka jing kerpat nak yang mangi ki leaders ba ka jing mentoy ngin yo lang baro te believe ken ba fin long yo na pleng jung phi phi le trei e te subha ken ba fin ya sno khti lang bat ngi ban ya wan lang shkan ka jing lang namar khnang ba ha ba kut hi kam dei tang ka jongi ka dei na menta jong ngi baro khwa hi ki ba wan ke trei ni ki bam le trei tingi kirpat ba fin ya sno khti lang khnang ba kani ka sorkar kan sngap lem ya ka sor ka jongi